yang ai khuna go Jinghpaw Laika Asak nasa khumunga nguka bote ngai sumatwa na ri ai mutung khuna go Ndai Jinghpaw Laika kimi masasa khu shimunga ningona kingkong khuning Ndai lamanta kaning na Jinghpaw Laika mu luwai ngoi be e lăbau khuna shining be gon nam chang Ndai chronology be yu na sumatwa na ri chan ne go ada chemren gasan le so amyu kuri ai chini kingko mga sining du chile jumbo ombong amyu ga ni go no kin nga na ko gasan de song pang kuri ai ngam bong rap to nga ai UNESCO ko na sone go kingmi chusa mga si de kingkong sining atenda mungkan ta mamat wai singrai shaila mai ka amyu yo hongsa sumsi ngai ngana kada benu ai mpu na mădun da the website on ari ai una pat la khong tha amyu ga pat khong school yang da lwe mu amyu ga la ngai ngai pat khong da la ngai ngai mamat ai na mu chi khu be khre chre gon de pham jo mamat ai I mungkan tha amyu chumat wai ngu go sachmit kauna mesani I gyamna satna ni ai rauna go amyu gi ni be grow lo amyu ni up kawa assimilation into majority culture grow lo amyu ni up kawa majority lam pe mu lo ai ne sun ni kam ka khrum sha do mlong ko ata lam kuna khan sha la nga majority pha pinyam pin no ga na kaning rem re ga kaning ji dia ngoi mit che e major Kauna this one aka new man matwa ngupe ndele like niko muchi kuri ai shawba la hansia numchaka ndego kimi chusa kunsin master kunsin shini kilo ja jubli shle sune munga thana jubli munga konari ai siabo sune ta nga amyu lengai ngoi kinga lunam tu da la hansia numchaka habota ya Kara amureti mu laili laika nuya mi chen ai wate meren ntwe mu ngai champi laika shimat kaw ai da krai sang masan du me jo ndai prat ti Jinghpaw misani mu mai saw laika lu sai na si haba mutu na so ne nga che prai chum lai ka go da aja kumthro te lungseng da kraw phu ngai da dan jo ne chong nan Jinghpaw laika phe klo wa shwe go Krai sanga munga lowa ne ko na cham brawa la mtu ne phula krai sa munga be khamla la lu na mtu le pe ne si ha bo so ne nga dai lai ka am jo dai chwe pra chum lai ka am jo no ku ai the senga lai ka ni khon mngwe lai ka ni gan sa de senga lai ka ni pha ji amyu myu pru nga ai dai lai ka tha ma tha na dai munga tha ma tha na lai ka phan lo lo mu Ruwana re ngawana re ngupeshi sunai bemjo Jinghpaw misani phe laika nlu ai bo amyu ngun na ndai prat mai sinsai kana ndai mga shining cha chu pi laika ko shi le ko sunda lam be mu lo ai mutun na myat shabok sambung lolo sunai wa sai champi laika au ge nga kun singne chu sha kaw kun simmat kaw kun and jo ju ba ndai go lani go kada phe I sundam yu ai ne song nan kuna go champi laika go nga sai ngoi I ane Jinghpaw myu sha ni khai sha ne ga na nga ngu phe kada le ka bo ko ndai eternity in their hearts ngoi ndai Don Richardson ka le ka go na le nga ai ya ne go si ha bo su ne da ya ndai Laika shimat da champi laika lu ka se amyu ni lam shin da go sunai dai ni go dai ni re nga asha go yin ni lo mai da chin ni lo mai da la hu ni lo mai wa ni lo mai sam de belong ni lo mai ona kui ngo thai ngo na ni dai ni mung dai champi laika lam khai ona li su ni mu champi laika lu se lam khai la mung de nga na ga ni de mi su ni mu champi laika ngo laika lu ka sai atim shimat ka lam san dia lăbau tha mau mui tha khai lam pe ndai laika Don Richardson symbol ndai laika eternity in their hearts nga laika go ada lam pe mu lu ai matu na ndai champi laika lam pe
Golomban Jorengai, Edward Fisher Moon, Mission in Burma, like Abogoshi, Gada Vemulu, and they got Jinghpaw Laika Mbot, something like a Moingas and Lampe, she Gada Mulu, Matuna, the something like others and Gada, Kimi Masasa, Masachini attendant, but I Kabendangui, Shawa, Tasana Shawa Moon, and the Ania Lampe is tradition and custom of the Kensina, like Ashikai. They like Anipe, Saslania, like Anipe teach they got Dane, Jumbo Musania, Tunking lăbau de Sen, a shown them Gande, Cargo, the Kabendaware, Ube Mundu, Joya in the Kendaki guy, Noah Sampogo, shooting a lamb. Mong kai amyu got in the chipo gana gada ya in the got in the cabinda she gada gonna draw in a gada lambe mulo then jo in the sasra cabinda was shown and the mushan this and the tunking like mungan the jira gawari she ga like gatabo none is something like a lu you selam she gada never mădun like gawo mamu the Lord's revelation and she was something like a king she got a holy book so the prat like some people guy and they bet shmat go lambe gada lambe mulu matuna kimi misasa which nin and them all hansen ga like gada Kachinland like gatamu she got hobo by guy Abinda Gazon in Revelation go by in Gasha, she got the lost book and she by guy, something like Niane Kai long, Bunga Kanashi, while I answer something like Louis Lambe, Kimi Missasa, Kushi, sending at the she guy. Sumugo, and they something like Angu Bogaja, Mamusha Kai, and Gajan and Nala was a lambe. There's another guy like Agashani Kunamu, Gada, Bet Saxicuna. Sundan lambre. Matuna Jinghpaw Laika Kachinland wa lambe. Matuna be ane be yuga. Ndai sumlago ane yongtum nare. Like was a kimi chusa kushimangani. Ndai manli ompenigo galoai. Jinghpaw Laika luwa lesaning pring. Shloen temda sumnare. Shloane Jinghpaw Laika krako Kachinland wa da. Ndai Jinghpaw Laika Kachinland wa shloe. Ndai be sunish. Ndai sasna sharenga Eugene Kingik bemu mai melabe. Guna sumyo pamjodanga nde Eugene Kingiko kimi masasa sum sisning tae sigo nde mugong de si sawai mugong de dusle nde king bu kat to de kat samri ni de krume lampe ande sia like ata mulwai sia like the hero missionary nga like abu che the white foreigner nga like abu ko ande chi ya nde lampe the king is a crowd criminal and the Somsa and the Chilana Rea. She got and they go under the crumish, she got Habos in it. Jinghpaw Amuni like a Nlu, Jumunga, Jim Joe, the Grayson, Na bet, chaining the no Gulu lampe, Muje, that she grams and to my. When I get Kingy, hung that Sasana in a pornum do. The Yin Kalupung, Missani, American Sasana. Jordan, she like a mistress, I like a one gloya, the unique grace of Munga, do na grace and when no good dojo, Mue, Mupet Mudu, them do she enjoy the mistress and lampe Mudu, they go Shaba, Eugene Kingi, Kimi Missasa, some seasoning carrier. When they take a pregnation, Bombisa got the Assam demo, Kimi Missasa. Some sheet coding that Mouse Bronson Moago, Singapore, Jinghpaw Musanium to Roman alphabet like Kachinland Salam, Muluai, Yeta Shabuk Sam Bebe Sunewas a year. Them do a Kimi Masasa, some sheet cooning, attend that she in the Mouse Bronson Gloda and the Singapore like yeah, and they go she go, how about it? Shingdoda, English Guna, Singapore, Gona, yeah. Guru, Manipu, and the Konashigo Shingdona, she shown a Jinghpaw Laika, Amakong, Kasinibe, Amakong,
Ndai sasnania like anigo mulu kuria ego gaston nga yang mbu in the ant ngang again then yana ska de somra bungkra si kuna kam khong dai pe mulu ai dem jo Ndai Jinghpaw Laika ni tum song nang ka dai wa go Traba Bronson asam de sai sasana sharengai Mal Bronson kimi masasa sum sheet coding ta Jinghpaw Laika ni tum pe katsa ngo pe Ndai lăbau kuna bumda lu kure ai de chemre ane jim mien mung than de ane Jinghpaw buga de mo kimi masasa manga shi kru ne tan ta Ndai ane khalab sasana nia shonge Ndai Roma Laika the Laika si be makhong ai lam be makhong na Laika bukok na ka bangai be mu lu ai de go kimi masasa si kru ning ta Ndai tips right monthly to moment nga ye monthly gona mo mung de sa Hkinlum Laika be kai Ndai John Addison wa ka Laika go Ndai be mu lu ai Ndai go de ka da ya Ndai pintik gona French gonna bishop ring I Paul Ambrose wago Ndai Jinghpaw Laika be makhong na si ka da ngu pe mulu kure ai Ndai go yu si le ha bo ni be mulu da ya si go si khrum ai tu dai Jinghpaw ka makhong lam ta Ndai go si Laika makhong ai si mădun da na da ka da Ndai English gonna Jinghpaw gonna Kachinland gonna sam gonna na mesum te na si singdo na Ndai Alison waka Laika pangdo go Ndai be mu chi kru be kurai asan deniane sunede na unchai I wan nga mulangai lakhong nego masum mali aneka deniane sunai ka de somra ni chepka Ndai Roma Laika be langna chong na Jinghpaw ka sini be makhong lam singdo lam be mu Ndai bishop rengai Paul Ambrose wago lai wasai kimi masasa kru sim masat Kimi masasa si chim nga ni aten thai gălaw lai wasai ngu pe Ndai Addison wa ka Laika go mu chi kure ai hona kimi masasa si chim sum ning aten tu was be go ini go sasna sana sakbawa de sak si chim nga ni tu na si buga kinna de bai wa na khian Ndai Francis Mason go ane buga de mammo ga de bai tu na sasna glo nam du si Hkinlum bai ta mai si shonge sai Ndai Shaba king ya Laika na be chi na Ndai ni go ini te kai bunga amyu re Ndai bima no praisa munga sunra ai nguna si mit na si sai mammo tu na mammo go nga ai Ndai ziyat go si nga na wa khon ya khonum ngai be so na munga si kho sunai de temren Laika lu nam tung si skut lai wasai ngu pe ane mu lu ai Ndai si skut lai lam pe sasna Laika ni go mu lu ai si go in si bai sing do go in ye ane ka khen Ndai Jinghpaw nia ta si be si sing do na si Laika m khong salam be mu lu ai ya Ndai go mădun da ai tu mi sa go re si ga ston ini go gu nguyang go lăbu be sunai da ane ka khen Jinghpaw ni ba yang go ngu ye ka cha yang go Ndai go lăbu re ra ye ngu na si ka da ye nguna Ndai go si sing do da na lam ni lo si Ndai go ka da ai sum yu go si mung Jinghpaw Laika pe gălaw lai wa yu sai ngu pe mu lu ai de chen si hpang ye go kimi masasa si chi meaning bai tu wa den da Ndai Francis Mason wa si mat wa ai si nga ma de phang si hpang ye bai re Ndai ka ben da mung man mo de bai tu wa ai man mo de bai tu wa na si mung Ndai Francis Mason son de na Jinghpaw Laika be Kachinland ju se lam about ha mu lu ai de da graw kya go myat shabuk sama sun ne wa se kimi masasa si chi kru ning question ka cha yang si go Ndai sam ni go sa sasna sa shakbari ai Edim si mung mamogo do den da dai den na samnya sasna kin jo go mamogo re nga ya phang de se nam kham de bai thum dai edim dai den da mamogo nga le Ndai samnyu ni bai sasna go le ane Jinghpaw bong sha ni be mu Ndai raisa munga kho su nam du si ga mi go ne the
Jinghpaw Laika be gălaw se lam be ane mulu ai shi go Jinghpaw Laika akrim kimi mangasa jan be shi shin la na Jinghpaw dictionary pe shi gălaw ai ngana mu ai timu Laika bu kuna go mu ati shi gălaw da de ni du ane lu go mya chabok san sune go ngom sai myen Laika khum kuna Jinghpaw Laika be shi gălaw skut ai shi gălaw skut ai go ndai Keng spelling book in ndai lo mai ndai be kimi masasa masat chim sumning tha ndai be tipsibro lampe ane mulu ai mana shi ane matu dani Laika pe bai sokwa le Jinghpaw Laika lăbau pe sokwa le kai kya kai Laika book lengai ma shi gălaw da ai lego Jinghpaw Laika khaja lwe na mtu grammatical sketch of the Kachinland language mu pe shi kimi masasa masat chim tha tipna gălaw da lampe mulu ai ya ndai Laika pe dani amazing go ma myit lai Una ma yin de pet China ma Jinghpaw Laika kaning le bin wa Jinghpaw Laika lam pe mu ane mai khaja nga ai ngu pe sum yo and they go shi go English te ye Kachin Jinghpaw ka ba shi sing do na ka da ai de pe mu lo ai China ne grammar Laika bu ko de ka shen dog ayang kui pig ang wa go ang wa ye ne go na shi ka da na sing do da ne pe mu lo ai ne sha ba ko shin mu de pang bai gelango kdebe da kimi msasa si ko ni tenda ande shaba robe go ande shaba ko shin de ra myen Laika check in Laika ku na Jinghpaw Laika pe gălaw skut lai wa sai ngu pe mu lo ai de temren sasana sha krong khai che shia mtu jamu kimi msasa msat chingai ni tha myen Laika pe langlet Jinghpaw Laika pe kinslat yu sai ngu pe le temren ne gălaw mung ga de asam ga de bai is bai mung kimi masasa masat chit ko ning tha ne nit hamwa mung asam go ngai Singapore ni am do Jinghpaw bongsha ni am do outline grammar of Singapore language ngo pe shi Roma Laika kumuna shi gălaw ya ai le temren Jimle ka pe mung kle lam pe ane lăbau na mu ai ya ndai go ni hamma gălaw da ai outline Singapore grammar ngo Laika re ai ndai go shi go ane gălaw mung sun re ka shen jo pe shi ndai go shongnan bo bo de sen go shi ka da ngai ka shen wa nga pe shi sen ga go spiru ngo ku man de go ka da lam pe mu ai mtu na ndai go yes robok san sung mung lom sai luka Laika to ba shim nga gchi shi ngai ko na sum shi khong ran ta do mai ndai wa rem brang ye ma ma tai isha lam wa rem brang lam pe re ai ndai pe mung shi luka Laika pe ma le da pe manuscript na ane mu lu ai em jo gălaw mung de nga ane symphony pe Laika gălaw zo ndai ane mye mung de mu ndai Jinghpaw mung de nga ni pe mu tu mno re na Jinghpaw Laika binwa no lam tu sasana shrani tu mno gălaw lam pe mu lu ai ndai pe use pe go Jinghpaw Laika go phamja binwa ta ya number la ngai go Raisa mung ga lo wan ne ko na Jinghpaw bong myu sha ne go tu na mu tu re ngu pe mu lu ai ga ya go Jinghpaw Laika shănat ong dang lam pe yu ga ndai pe use pe go ane yong che che mren Sragba olayan simpe malap mai la renga ai Jinghpaw bongsha ni pe Laika gălaw ya nam tu shingun da de go sragba olayan simpe jan go kimi masat sa school shining December kun ko ngasni manmo de tu selam ane mulu ai shi go shi du e je habuk lo shi Laika shong aga shong shin ai aga pe aso ma je thwa gălaw na shi go habuk lo to nga shi aga shin let Jinghpaw ka si ni pe mkhong ai pe mulu ai then shagba ko shin mkhong ta makang sa ka khum kimi manga sa phama shi jai lang re na kimi masat sa khu shi khong ning tha shi ka khum mun mi dram te shagba ko shin shagba robert ni skut de like an back phone ne na Jinghpaw Laika pe shi kinslat sai pa ne mu lu ai em jo shagba shi kinslat da shagba bronson gălaw da Jinghpaw Laika pe mu shi yu re na shi gălaw lai wa sai lam pe ande about ta mu lu ai shi gălaw ta Jinghpaw Laika pe shi gălaw ai na Jinghpaw Laika spelling book ne pe shi gălaw ai shi gălaw ga lo ai grammar Laika ne pe gălaw ai Jinghpaw lăbau de sen pe shi ka ta dictionary gălaw ai
ในส่วนนี้นะอันนี้จำพวกปงชาเนี่ยปนพังเลยกาอีเพชีโลได้วันนั้นชีช่วงนั้นก็เลยจุดไหนก็ย้อนเลยกาเรื่องเป็นมุดย้อนเลยกาตัวก่อนง่ายจีบง่ายเพชรนะชาติมโนเพชรชีตันเสกก็ชาติมโนพูน่ามีปริศยด้วยอันนี้กาเดียวใครสามุงกาเป็นลูกสกานะชีมีอยู่ลำอันนี้เราบอกถ้ามูลูแต่น่าชีก็โลได้ใช่like ani pe shigo habo lo da kimi masasa kushim ngani tu chile nde pe asuya ni pe nai temjo english asuya ni na mo ndai like ka pe shinam tu akhang jo se la mu lu ai Jinghpaw Laika bin dai lu nam tu shakba olan sim pe grume wa go sha la pya khang thang re like ka gale grume ta shang do mai sha ni go sha ta mau no sha la shi no sha mi tong no do sha seng di sha la pya di ni re ma ai ya ndai sumla ta mu lu ai sha wa ola han sin na ma kaw ko sap nga sha ko sha la pya di re ngai lo sha wa ola han sin go shi ndai lai ka ne phe lo na amyu lu ngai mpon phang phe daw na krai sa mung ka phe kali nam tu mpon phang phe shi lo da ya se phe mu lo ai dem jo shi phe scroll sha laอีเพ่มึงล้อๆอีคำลาเรือลำเพ่มึงด้วยก็สตันอเมริกาวันนั้นโคเกกยูนิเวอร์ซิตี้วันนั้นชีเพ่ด็อกเตอร์เลเทอร์ซีในดีลิทอันนั้นจะมองมึงจ่อลำมึงด้วยแต่เจมเรนได้แต่น่ะมึงออกไปบริษัทข้อความนี้วันนั้นกันลามึงวันนั้นกาบนานี้วันนั้นมึงชีเพ่สกาวชาลำมึงด้วยวันนั้นชีก็ในJinghpaw Laikaเพ่โลวันนี้คุณน่าใจลังดูน้ำดูจุดไหนก็กันเลี้ยฉันก็Jinghpaw Laika ngô phải mùng cái lối, nên năm bữa lăng ngày Jinghpaw Laika phải có August khi mi chú sa sim lì ninh thay tiếp xúc làm phải mùng lối, nên bây giờ qua guys quen ngô phải mùng lối, thế nên cho nên Jinghpaw Laika go lạiว่าsay khi mi misal sa sim shit chú ninh thay sao ba bronson go đi tum cả đấy, khi mi misal sa chú sim mùng anh ninh thay sao ba Ola Hansen go Jinghpaw Laika spin that ngô pe lăbau kuna mu lu ai bana nde Laika be sha kimi chu sa mga shi chu ning tu wa shle go nde Jinghpaw mung ting da nga jong ni go shin nam tu wa sang da sin tang pe khap la na Jinghpaw mung ting Jinghpaw Laika pe shin nam tu phang wa sai lam pe nde lăbau kuna mu lu ai matu na sha ba Ola Hansen go shi Laika ta nde ha bo sun da yi Jinghpaw Laika shi kilo Laika go da kum sup na re da den to de ka da nde go shi phang na generation ne am du foundation ja shi du chat da nga na shi ka da na nde Jinghpaw Laika pe kum sup nam tu go da final authority go ka dai ni da ya phang ye ji chang wa ne Jinghpaw mong myu chan ne na ji chang wa pha ji jie ni go final authority chan ne kum sup na re nga peชีกนากาดาลังเปคุ้มสุดไหมลังเปกาดาลังเปมูด้วยแต่เทียมเนี่ยนั่นเลยกาเปคุ้มสุดละมุงกลัวอะไรวะใส่ละมุงตุ้มยี่มันนี่มันสมอยู่แต่ก็คิมิชุสะชุชิมงานิงท่าอันเดมิวบสังยอไม่ลังนำจูเราน่าจะเวลาเห็นสิ่งกลัวได้เลยกาเปคุ้มสุดนำจูตัวตาลาโรเปปาจงเดสกานะได้เดินดากินจวพาจีดับอะไรคำเรื่องไงดูว่าน้ำมันทุจริตก็นั่นเป็นเห็นสิ่งอะไรกับแบบคุ้มสุดนั่นดูชีวิตสกาลามอันเดียร์บ่าวท่ามึงดูไอ้ก็จะนั่นได้เลยกับแบบตัวลาโรชีเวออนนะชีกลัวไอ้ได้Jinghpaw Laikaกันหนูสิ่งแบบเสียสอนเหมือนนะคุ้มสุดนะแต่นี่นะอินเซนเด็กครับดูที่นั่นดูอินเซนนั่นส่วนนี้ฟังนะชีคุ้มสุดนะก็รอใส่ลำแบบเนี่ยแล้วบ่าวท่ามูลูกุเรไอ้แต่น่ะนั่นเลยก็ชีคุ้มสุดนะก็ลงมุดใส่เลยก็ไปชีก็คิมิชคุสาคุชิสเนี่ยนี่ไม่สตาร์โปรคงอย่างนี้ฉันโปรกินวังกินจ่อมาสั่นสมตับปะแต่จู่ว่าเราพุ่มก็นั่นเลยคือโอนี่มีชีเปลิสต์นี่ก็ไปอัพลาลังเปนั่นเลยเราบอกนะมุมดาลไว้นั่นเลยก็อยากทุกภาษาอย่างแต่ตัวลาโรกโลดาเสจะคุ้มสุดไปเลยก็ไปขับไล่สมละเรื่องไงสมโยฮับดายะแต่นี่ดูครับในJinghpaw Laikaเพ่เราหน้าครักว่าครับเราหน้าอินเซนโจเจอันเดียในกาเพ่ลูกก็มันทุ่มเลยคุ้มสุดไปลำก็กลัวงาติอย่างเร่งไปมุ่งด้วยชาวบ้านหลายเส้นมุ่งแต่คู่กลัวนำตัว
จะคุ้มสุดนำดูพังสมตัวจริงงานนี่ก็แต่เนี่ยจึงพอมิวชานี่คุณพอจึงพอมิวชานี่นั่นไปปลาวานะพาจีเจนี่เร่นะชีพอได้ยามลำเป็นมุดไว้พันทิมกุนะซึมอยู่ก็เขาบอกได้ยังอันเนี่ยจึงพอเลยก็ขี้เมียไม่สัสจะคุยชิมงานนี่ถ้ามันปวดพังว่าจึงพอเลยก็แต่นี่ขี้กองคนนี่นะเลยสักคุ้มงานนี่ดูคุ้มเสียตัวเรื่อยจึงพอเลยก็ใครสั่งจึงบ่งชาในเปจ่อยสุ่มสิงกุมภาเรื่องลำเป็ดอันเดียสันชัดเจนด้วยใครสั่งมุงกันแล้ววันนี้ก็น่าจำร้านนำตัวกินชัดเลยแต่การเรื่องเด็กคนนั้นเป็นไงอยู่สักเรื่องเป็ดแต่ละเป้านี่เป็ดช่วยมุมดาลูกเลยแต่เรื่องน่ะแต่นี่อันเนี่ยแต่นี่จึงพอเลยก็สักแล้วสักคุ้มงานนี่พริ้งไงเต็มท่าจึงพอเลยก็เป็ดจะพูดเรื่องไงมิดเช่อันเดียจึงบ่งชานี่กราวนะอันนี้จึงบ่งชานี่สกูท่าร้องร่างไงจะซ้ำเลยก็ซ้ำมิวกับบ้านนี้ปรับมันดังจุดนะที่นางอะไรก็ไปก็ไอ้มิดมิสานเป็นอันนี้คุยยันร่างก็ไอ้งุมาซึมอยู่ไอ้แต่เช่นเรื่องจึงพอเลยก็จึงบ่งชานี่มิดตัวติ้งไปติ้งนั้นเนี่ยชุ่มพิงดีก็จะเสียเรื่องงุมาอันนี้ทุ่มพลังร่างก็ไอ้ที่นางamyuส่วนนะปนพังก็ที่นางamyuไหลกาจึงพอไหลกาใช่เรื่องอันนี้มีตุ้มร้ายมีเช่นไอ้ว่าเช่นเรื่องช่วยมู่amyuได้มากครับได้มาน้ำมันไก่แข็งอาบมาสุ่มอยู่ไอ้ได้จึงพอไหลกาเป็นว่าลำบากเพิ่มมุงคนอยู่แล้วจึงพอไหลกาเพิ่มมุงมนุษย์นะใจลังไอเรียงโจปรัชนัดakriจ่าเรื่องงางกินไอ้amyuไต้หวันอะไรงูเพิ่มมาเนี่ยไม่ได้แต่มันจะได้จึงพอเลยก็เราบอกไปมุ่งมันตุนนะข้าจานนะจึงพอเลยก็อันเดียแบบไรสังจ่อยสุ่มสิงกุมภาเรอันเดียแบบสวดนะอันเดียมิวแบบสวดนะปนพังเรงูแบบมิตุมรองลาเด็ดเดี๋ยวนี้มิซาคุ้มงานเองพิ้งว่าเดินทางจึงพอเลยก็ลำไปมุ่งไปก็ลำไปมีชิกุมีสันสมรุนะตัดดุดช่องลำเลสาวกาอุนะเราไม่เจอตั้งตัวเนี่ยเร่ที่จุดภาษา